米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。Pakani i sualinay a falujua go saka darahkar no mozlai a limak， 真诚显明公义正直。Sarigaka mapulong平安。Malazai kita a milayap do suaran ukawas， 姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。I ulit falubulo lima atsifang tsai ko saval atusir suarsa na isra a masala ko sualinay a lemak no tamlaw na ikakarayan a talahkar ko mozlai a lemak no kawas saan 人的忠信从地上发出，上帝的公义从天上显现。诗篇85篇11节。Sarigakao mi paalufu ay atamlaw i sa ay kasolin ko falujuan ningra amatayar to saki alumanay lengan sa katungalaw no piala to paiso na isata no finaulan ko ni haratengan ningra nika usolinay ko falujua amatayar to saki finaulan i sa ay bisa kakinih ko lemak ningra pakifalujuan ningra ko sakangaay no alumanay。 行贿赂的人并不是真心想要服务众人，而是想要从人民的税收中拿取更多的金钱。但真心为民服务的人，他不偏袒徇私，人民的利益是他最大的心愿。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangao buhatan ko falujuat niam to sakatsaaw katahpo no anuf ko falujuat niam ami ala to sapa alufu. Nika pagkahapinang kami to nika jima ko sualinay ko falujuat amatayar to saki finaulan。 上主啊，求你开启我们的心眼，使我们不会被贪婪所蒙蔽而收受贿赂，而是让我们看清楚谁是真心愿意成为人民公仆。Pakai ni i dalamanay angangan nutabang ji Yesus Kristo ami tolon. Amen. Sarigaka mapulong. Nanay palalaan ita i rumah-rumah a sarigaka kunini a upitolon a tiril. To sakala tsayaw ita apakai ni i mutser nukawas aminaay to sapa alufu at misingkyo to mataturungay at tamlaw。 希望我们把这篇祷告文分享给其他的弟兄姐妹，让我们共同以上帝的公义拒绝贿赂，选出合适的候选人。Nanay mapalamer nukawas kisu， 愿上帝祝福你，平安。